Yan, para kaya kayo nga po ini, lalo na po yung Balen, Mexico. Yan. Yan, di kayo paring Tirso Romantiko. Yan, Sir Odien Gosun. The Dos Placados, Sir Jomari Cortez. Ila, 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 le. Ila, 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 sa dilim. Ila, 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 le. Ila, 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 sa dilim. Gira. E po pakelingwan istorya ng Rocky. Anyan di natangyang minibat king Saudi. Das naning misis na ating niyang lalaki. Ding magpakamate ay isip ng Rocky. Sinwaning baril na ingaw sandang tikbong. Tsaka ne tinutok keng busbus ng arong. Potapan sinanadang damanday ngakbong. Pota di mandaring illegal posisyon. Ila, 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 lalim. Yaman na. Ila, 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 sa dilim. Ila, 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 le. Ila, 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 sa dilim. Anyang malati kulinog puking banyo. Likas king salol kulin walyay bikmoro. Sekal kuning sekal mengal walya pengan. Balanan tatang kuwe bunyang sebulan. Menakit kong tabag lalang naning papag. Ela pala kabag bayag lang makalbang. Menakit kong santul kilog ning paradol. Ela pala santul susulang marangol. Hila, 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 lehim. Ila, 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 sa dilim. Ila, 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 lihim. Ila, 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 sa dilim. Ating kupusing-sing metong yan timpukan. Ama na kay tikang indong ibatan. Sangkang keng sininot king meto nga kaban. Mewalaya itiye ko kamalayan. Yan, para po ka rin Balen, Mexico. Yan, Mr. Odien Gosun and Jomari Cortez, The Dos Placados. Yan. Yan na, so yun po. Dindamiye po pari kong Odien po. Dindamiye itang ila pala santol. Pero yan po, joke song yan po na ginamit ko yung tono. Siyempre, kaya katamong mga galing kakantar niya. Dengaw sa tamong Chocolate Factory po. With Mr. Anthony Vocalista. Yan. Tuloy-tuloy tapo po. Ma'am Janet David, idol, magaling niya yan pare ko kay Boots Punsalan at Chuya, Ma'am Janet David. Kaya kang kumari kay Mexico. Okay, dapat po salamat kay Ray po. Yan po, tama ng akin po. Yes, please like and share po. Tirso Romantico, ayan po, ang live FB, Dos Balikeros po po. So, bubugayan tala po rin hanggang makatutok. Yan yan po, basan tala rin karelang comment. Karelang komento po. Jeffrey Mamangon nanako minessage ang po kay Albert Lacanlali ni Shetty, Ma'am Janet tatalakad ka